ikibanza nacyo urugabano rwacyo ni uru nguru, ruza gutya. No muri iki cyobo nacyo naho ni ntahaho. Hano hari iki cyobo, iki kinogo. harimo n'umuyenzi hariya hirya y'impuza, hirya y'akayira. Ikibanza rero nacyo dukora ku muhanda, kiza gutya kikagera hano kuri uyu muyenzi. Si uyu nguyu muyenzi uvuga? Barangurira burushe. Ikibanza nacyo ni kinini, kiza gutya, kikaza gutya, kigakora ku muhanda. Uwagikunda, uwagishaka, 0788403995. Wadutelefona ukatubaza. Si umuyenzi wavugaga? Umanuka gutya. Ubwo rero turimo turagitambagira, tubanza tukagera kuri uyu muyenzi, ugasubiza hirya gutya. Urabona ko ari umuhanda, ikibanza kinini cyiza kandi gikora ku muhanda. 0788403995. Wowe ugishaka duhamagare. Iyo nimero kandi niyo dukoresha kuri WhatsApp, 0782404395.